Iyi nayo niyo mu bwoko bwa Landrace ariko yamaze kubyara. Ndumva turebye ku ifishi yari yabyaye utwana 10. Ifite utwana 10 iyi ngiyi. Izi rero ni za zindi nakuye i Burayi zifite amaraso yuzuye 100%, nk'iyi ni Landrace yuzuye 100%. Iba yaratewe intanga igakurikiranwa, noneho igihe tuzi neza igihe iri hafi kubyara, kuko igihe izabyarira tuba tukizi. Iyo ingurube yatewe intanga neza igakurikiranwa n'igihe izabyarira kiba kizwi. Iyo rero ibura nk'ibyumweru 2 tuyizana hano kugira ngo ibanze imenyere neza ahangaha izabyarira, bigatuma rero tubasha kuyikurikirana neza. Aha rero tugeze, iyi nyubako mubona mwabonye ko twahise maternité. Ni maternité kubera ko ingurube iza hano iza ije kubyara. Ni ukuvuga ngo iba yaratewe intanga igakurikiranwa, noneho igihe tuzi neza igihe iri hafi kubyara, kuko igihe izabyarira tuba tukizi. Iyo ingurube yatewe intanga neza igakurikiranwa n'igihe izabyarira kiba kizwi. Iyo rero ibura nk'ibyumweru 2 tuyizana hano kugira ngo ibanze imenyere neza ahangaha izabyarira, bigatuma rero tubasha kuyikurikirana neza. Iyi rero ni ingurube yo mu bwoko bwa Landrace ifitemo amaraso ya Pietre, ubu yaje hano ije kubyara. Nyuma y'ibyumweru 2 irabibyaye. Nicyo kimwe n'iyi. Iyi nayo ni ingurube yo mu bwoko bwa Landrace yuzuye 100%, ubu yaje hano muri maternité ije kubyara. Nicyo kimwe n'iyi. Iyi nayo niyo mu bwoko bwa Landrace yaje ije kubyara, ariko nitugera hano turabona iyi nayo niyo mu bwoko bwa Landrace ariko yamaze kubyara. Ndumva turebye ku ifishi yari yabyaye utwana 10. Ifite utwana 10 iyi ngiyi. Iyi nayo niyo mu bwoko bwa Duroc. Iyi niyo mu bwoko bwa Duroc. Nibwo igiye kubyara ubwa mbere. Iyi nibwo igiye kubyara ubwa mbere. Nitugera hano turabona iya Pietre, ariko twateye intanga za Duroc. Yego. Yarabyaye? Utu twana twahera dufite nyine dukora. Tumaze igihe kingana gute? Utu tugiye kuzuza ukwezi. Tugende turebe na hariya. Ariko n'iyi wayireba. Iyi nayo niyo mu bwoko bwa Pietre. Irebe neza, irebe n'uko iteye. Iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Pietre, yujuje amaraso 100%. Urabona uko iteye, urareba inyuma yayo urabona ko itandukanye n'izindi. Kanze nyikuzamura irebe neza.
Ngaho uyirebe inyuma neza, noneho uyirebe neza. Iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Pietre, ndatekereza ko wayibonye neza. Iyi nayo ni yo mu bwoko bwa Duroc, nayo igiye kubyara ubwa mbere. Izi zose uziraho ukwezi kumwe. Ukwezi ntabwo kugeze, iyo zije hano ziba ziri hafi kubyara. Muri maternité se buranga ibyumweru. Ibyumweru 2 gusa. Iyi nayo urayibona niyo mu bwoko bwa Duroc, kandi nibwo igiye kubyara ubwa mbere. Tujanishije ubura ufite ibiro bingahe? Iyo igiye kubyara ubwa mbere igiye kugera hafi ibiro nko mu 180 170. Ariko nk'iyi ngiyi irabirengeje, ifite hejuru ya 200, urabibona. Iyi ngiyi yo irengeje ibiro 200. Ni nayo irabirengeje. Cyane. Iyi wenda niyo itarabashije kugira byinshi, uko wagiye ureba ikiraro cyacu uko gikoze, haba hariho amakuru yose ashoboka. Niyo wari uri kureba iri konsa. Ngwino urebe iyi ngiyi neza. Tekereza ko irabirengeje, iyi ngiyi irabirengeje. Iyo ngiyi irakujije cyane, iri hafi kubyara. Iyi ni Pietre, ni Landrace twateye Pietre. Natwo tugiye kuzuza ukwezi, urabona ko tuba twibereyemo. Hari yabyaye 12. Zirahari zose. Yego, iyi ni Pietre igiye kubyara. Iyi ni Landrace. Irakujije. Izi rero ni za zindi nakuye i Burayi, zifite amaraso yuzuye 100%. Nk'iyi ni Landrace yuzuye 100%.
Iyo tugeze hano dufite imfizi za randarasi turazitera zikabyara amarandarasi yuzuye neza 100%, ariko ndagenda nkwereka n'izindi. Nshaka kwibyuka. Ni ukuvuga ngo nk'iyi ngiyi yaje kubyara, nyuma y'ibyumweru 2 irabibyaye. Kandi iyi ni yavukiye hano, urabona ko ni ubwoko bwa randarasi, ni amarandarasi. Ariko nk'iyi ngiyi yo ni randarasi nk'iyi ni cross ya randarasi kuri Pietre. Uri kureba kano kabara ifite hano? Kariya ni akatugaragariza ko ifitemo amaraso ya Pietre. Yavukiye hano. Iyi nayo ni Pietre igiye kubyara. Iyi nayo ni ingurube ya Pietre igiye kubyara. Urabona ko iba iteye irambuye, urayibona neza.